Majo, dobro jutro. Dobro jutro, ja sam Maja Erović, predsjednica Kola srpskih sestara u Kizbara, Sveti Stefan Arhidjakon, tako da... Danas je veliki dan za vašu crkveno-školsku opštinu i za vašu grupu Kola srpskih sestara. Šta ste danas? Za celu upravu i crkvu, tako je, ovo veliki je dan i danas smo spremili svega i obogatili smo ovu opštinu i ove godine, crkveno-školsku opštinu i tako da spremno je sve, idemo u nove pobede. Šta je vaš deo bio danas? Konkretno, šta su žene Kola srpskih sestara pripremale konkretno? Pripremali su od roštilja, krofni, bureka, znači sve je u svakoj znači celokupna kuhinja. Aha, znači za kuhinju ste zaduženi uglavnom. Hoćete nas malo onda provesti da vidimo kako to izgleda kroz kuhinju? Evo sad je moguće, evo počnete od hot dishes, pa počnite i od roštiljđija što su sve mi spremili da oni to nama odrade i onda idemo, evo, već prvi je stend obogaćen, ovde ima svinjski vrat, ćevapi, kobasice, piletina uskoro stiže, tako da ovo je sledeći. Šta će ovde biti? To će biti krofne, bureci I sve se to sprema ovde u kući, je li tako? Da. Dobro, ajde nas malo provedite ovamo gdje su ovi majstori, stručnjaci za roštilj. Evo, izvolite sada ga roštilj. Gdje dimi, gdje se... Dobro jutro, sretan rad. Dobro jutro, mladiću. Jeste vi glavni i nadležni ovdje, čuo sam me? Je. Ne, svi smo mi ovdje glavni, svi smo mi ovdje. Plaćuje $10 po minuti intervju. Dobro, platit ćemo, nama treba 2 minuta, nije problem. Svi smo mi ovdje glavni, svi mi radimo, nema tu... Ajde onda da se ovako provedite dole i upoznajte nas sa nekim ljudima i recite nam šta ko radi i koja je njegova obaveza danas. Evo ti ovoga mladića, prvog kaže, Jovo Sandić, on najbolje peče vrat. Dobro. Prvi okepi. Dobro. Ko je sljedeći? Ovo je Milisav Zarić i on peče ćevape. Željko je. I on peče ćevape, je. Vidim, Milisa ovo sprema kod da je iz Banja Luke, je li to istina? Je, istina. Sad ovo je mladić, ne znam odakle je tačno znao ime. Ovoga mladića mi dobro poznajemo. Dobro jutro, srećan rad. Dobro jutro, hvala. Vidim ti isto to kao banjalučki se sprema. Jeste. Samo ovo su novogradski. Aha, dobro. Ja mislim i ovi smo poznati. A ovo je već dorada, je li tako? Ovo je završeno. Ovo je završeno, jeste. Ja vidim, ovo je negdje kao iz Republike Srpske dolazi. Pa dobro, tamo ko Posavine, znaš to. Dobro. Je, nismo mi daleko, Posavina i Semberija. Dalmatinske. A ovi su dalmatinski, a što su oni drugačiji od ovih gore? Pa drugačije meso. Ide s lijeva na desno, umjesto desno na lijevo. Da. Drugačije meso, nije to. Aha, dobro. Čevap moj, čevap tvoj, nije isto. Dobro. Pa bitno je da smo različiti, zar nije? Da imamo više stvari da probamo. Normalno, bolje. Ovaj mladić, Zoran, on je najbolji za ove kraj. Dobro jutro i srećan vam rad. Hvala. Ovo su neke specijalne. Koji ukus je to, da kažemo, iz kog kraja? Ovo je ukus iz Republike Srpske. Dobro. Po nekoj posebnoj recepturi. Da li znamo koliko se danas ispeče ovoga? Na tone. 900 kila ćevapa. Koliko? 900 kila ćevapa naručeno. Samo ćevapa. Plus 9 plus meso, plus kobaje, plus sve ostalo. Plus mnogo. Pita, burek, krofne, sve slatko ko voli. A vidim, vi samo ćevapa 900 kila. Ali vi ste ovdje opremljeni kao specijalci, mogu da vam kažem, i svaka vam čast. Ja vam želim puno uspjeha i srećan rad danas. Hvala. Inače, mi smo bratija iz Lengvorena, došli smo pomoći bratiji u Kizbare. I bilo bi lijepo da i ostale crkve tako se ugledaju i pošalju ljude da pomognu što ovdje, što u manastiru, što u ostalim mjestima. Upravo to. Da jednim drugim pomognemo u svakim trenutku. Evo, mi ćemo prenijeti
ovu tvoju, da kažem, želju i poruku i još ćemo je malo doraditi, kako kažem. Hvala ti puno. Šta je to, Gavro? Ćevap? Ajde probam. A što će mi hleb, brate? Dobar. Odličan ćevap. Ovo je najodgovornija ekipa ovdje, da nije ovih dama, ništa od ovoga ne bi bilo, ja mislim, ovdje. Srećan vam rad. Hvala, divno bio. Jesu krofne nadošle? Probat ćemo kad se ispeku. A znači to se testira kad se... Provjereno kad završi se sve. Koliko članova je danas došlo da pomogne ovdje i da radi na ovom skupu? Ja mislim da ima jako puno. Sad ne znam stvarno koliko je, ali ima i dosta. Ovdje u kuhinji nas ima dosta, hvala Bogu, i tamo napolju za hodi. 70 članova. 70 članova je danas ovdje prisutno. Sad ne znamo, možda će doći još kasnije malo, ali za sad nas ima toliko. Znamo li koliko krofnih spremamo danas? Ja mislim da ćemo spremiti možda jedno 500-600 krofnih. 600. Samo za danas? Samo za danas. Dobro. To je samo za danas. Možda ćemo, a vidjet ćemo malo kasnije. Dobro. Može biti više. Dobro. Znači kako smo vrijedne. Dobro. Pomaže Bog, Gradimirka Kostić, članica Kola sestara crkveno-školske opštine, Sveti arhidjakon Stefan u Kizboru. Dočekali smo, Bogu hvala, i 32. vašar po redu i eto, kao po običaju, svi su raspoloženi da pomognu ovu parokiju, da urade koliko mogu i normalno sve se dešava ono što treba da se desi, u stvari sve je dobro. I kuhinja radi, roštilji rade, barovi rade i normalno svi su, muzika će početi malo kasnije i dobrodošli svi da se družimo i da proslavimo ovaj 32. vašar, ako Bog da. Koliko ste vi vašara ispratili ovdje? 32. Svih 32? Svih 32 vašara i svaki je bolji i uspešniji, Bogu hvala. Svaka vam čast. Hoćete nam se vi predstaviti? Ja sam Dara Mitrović. Dano, koliko ste vašara vi ispratili ovdje? Isto kao i ona. I vi ste od samog početka? Od samog početka je. Od kad smo u Springballu bili. Dok nismo ovo imanje kupili i dok nismo napravili crkvu ovdje. Ja sam stavila. I kako danas izgleda posle toliko godina? Pa lepo. Ako voliš i ako imaš dobre žene, uza se jako lepo. Mislite da smo ostvarili neki zamišljeni san koji je nastao pre toliko godina kada ste oformili ovo sve? Jeste, istina je. Ja vam želim puno uspjeha i srećan rad danas. I dobrodošli. Hvala vam. Dobrodošli. Lijepo vas je vidjeti da ste jedni pored drugih ovako i to mi je mnogo srcu drago. Uvijek ljubavi. Šta ste vi danas pripremili i priredili za naše posjetioce Srećanskog vašara? Ima za FC Football Club Srbija. Imamo sve garderobu, sve nove garderobe za 2026. Znači radilo se sve za ovu novu godinu, jel? Da. Imamo nove kape za membere kad kupu membership. Imamo sve kape, majice. Dobro, danas i za decu imamo. A pokažite nam nešto za decu šta imamo da vidimo. Odlično. Danas prodajemo i tražimo nove članove za fudbalski klub Melbourne Srbija. Članove što dobiju... Možemo i to da vidimo, definitivno. Kašu lepu u Srbiju i unutra dobiju šal. Što je? Dobiju membership karta. Ima sve gejmove za 26, naše vino i naš senf. Senf sam probao. Super, senf ubije. Bolji nego francuski. Senf razbije. A šta imate za doživotnog člana? To sam ja. To trebamo specijalno nešto. To još nismo Od zlata da napravimo nešto, a? On zna da sam ja doživotni član. Pa da, i treba nešto da napravimo. Pošto imamo članova godinama. Samo ja sam ostala, one što smo radili, one su... Odlično, lijepo vas je vidjeti, kažem, danas su ovdje, gledat ćemo se još u toku dana i sutra ste ovdje isto, jeste? Jesmo. Odlično. Samo mi reci šta je tvoj danas zadatak ovdje?
prodajem piće, pivo, rakija, viski, šta god treba. To je moj zadatak danas. Kako to funkcioniše? Tu vidim, nema ništa još, neke flašice. Još počinjemo sada. All right, tell us a little bit about your school. So we are a small school in Hughesdale area. It is nearby a train station, so it's easy to get to. And we are from early learning to year 12. We're about like 700 students, I think. Would you recommend to other Serbian kids to get involved with the Oakley Grammar? I would. There is currently 30 Serbian kids and it is a growing number, and we would love to have more Serbian students come in and engage in the beautiful Greek culture. And as you can see, the Greek culture has come here, so we're always together. That's great. What is your favorite thing about your school? Is there anything special you want to mention that your school is famous for? So all the Greek schools around Australia have a massive sporting tournament that happens every year during May. So last year the girls won basketball and volleyball, and that was the highlight of the year. You were involved in both of these sports, were you? I was involved in, yes. I was the MVP for basketball, and for volleyball I just played fine. Do you train basketball anywhere else? I train basketball for White Eagles Basketball Club. Okay, that's something. And I play European handball. That is also something I can say, definitely. Well, thank you for sharing your thoughts about your school and your experiences, and we will definitely come and visit the school and the Serbian kids one day, and we'll organize something special that we can talk about a little bit about your school, promote the school and promote the Serbian culture as well as the Greek culture. Yes, I would love to see you guys there. Perfect. Thank you again. Thank you.